Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Mai ke pe ke zekat kumchang na jang kai kanan tak mai chogo Zeme news man sa za ina Zeme ko na ralang bete za lyagai radle. Arunachal Pradesh ke NAGA NSCN ko mina hang na za Assam rifle banai CRPF jai tirap go police mene nimni dile jaga chele mara sam pau mene sa za chize NAGA NSCN ko mina hang na za Arunachal Pradesh dadam klogene rangkang halu za pebegene NAGA NSCN ko mina hang na za Assam rifle banai CRPF jai tirap police mene nimni dile jaga chele Arunachal Pradesh ke special operation Assam rifle CRPF jai tirap go police mene bambige aiza NAGA NSCN ko mina hang na da gene rangkang plan panai na ha pepe chang hadai aiza Assam rifle CRPF jai tirap police mene panai da gene nim petle jaga chedile aiza na mara samrai lang bete ja nangni soga pawgai dile Zai Nagaland ke mina hang kaiming MLA ko Naga People Front Party sauza Chief Minister Nifuru led Nationalist Democratic Progressive Party NDPP ke rogai dile jaga chele Zai Nagaland Chief Minister Nifuru kyangna National Democratic Progress Party NDPP gu MLA planete za Nagaland ke chuna bambe hang hadai kana la muile jaga chele National People Front NPP kyangna go MLA chuna plan bambe hang madai la mule jai BJP bana independent member go MLA plan bambe hang kreu kana la mule jaga chele Zai Sikkim ke Sikkim Democratic Front SDF gu spokesperson Aron Limbo ka chebe pene saje Sikkim gu ruling party Sikkim Krantikari Morcha ko mina hangket member ko je pa meeting te ra pepgene gu gari je luichi mangmramne gimine ka pe bizigne hazamdi dile jaga chele ruling Sikkim Krantikari Morcha SKM ko member mina hangke je chi gari attack gimine ka pe be police me chi lubloge po be location ge po bamge close Sikkim gu police merme wang changai dile jaga chele Sikkim gu superintendent of police SP Soreng Zoya Pandyan ne saja aiza chone attack te ko me chone gimi kap ko me chebze pampo pe la dile jaga chele Zai Assam ke Assam police mene hanam kyangna Kamtapur Liberation Organization KLO ga link tebi ko mina hang chumje Dubri district ne nimdele jaga chele Zai Assam Dubri district go superintendent of police SP bji Abhijit Gaurav ka chebe pene aiza special operation lance te gai bigene mina hang ke suspected KLO Kamtapur Liberation Organization ko mina hang ke je Dubri district ne nimni dele je sale Zai KLO nam kyangna pe je bongai gong Assam gene le jaga chele Zai pa je IKLO ge ting ti je bamdi ko dele je Assam police mene sali Zai mina hang ke surrender te wang di ko KLO ko nam kyangna ko surrender te wang lu je pakdai di ko je Dubri Medical College and Hospital gene Assam police mene mina hang ke je nim kakdai dele je sali Zai mina hang ke je Dubri town apartment gene nim dele Zai pnai ji je Narayan Barman banai alias Bikram Barman le jaga chele Zai pnai bam ja tako mari Bongaigong district ko le jaga chele pnui bo mina hang chum da gane pistol 7.62 mm ke jai magazine jai pnui da ga rangkang extortion te rabe rangkang demand te rabe leusi je te set ngo do dele je sale Zai India Ram Uttar Pradesh go Fisheries Minister Pji Sanjay Nisat ka chebe pene saje chaugu me Hindi ko je hungmak bakawa ka ha me te dilau English foreign me te dilau je ka chedile Zai chaugu me Hindi ko dama bakawa aiza India country gna hala country me pchu je klito ni lau je Fishery Minister Sanjay Nisat ne sale Zai Uttar Pradesh Fisheries Minister Sanjay Nisat ne interview lub ge rang chi chak kai je nangni chaugu me India ga lungnei bakawa Hindustan ma ko Hindi je nangni hungra nangle je ka chele Zai nangna ai je Hindi ko je hungmak ti je na nang foreigner ma da ge foreigner mu go power ge nang link te ko le je Uttar Pradesh Fisheries Minister Sanjay Nisat ne sale India kade Hindustan ge lungmlei na a north east medu south medu Hindi ko je dam khamra nangole je ka chele India kade ge lungnei mle na makti je na nang na Hindi ko damak je bam ti je na
India के दे सो जे हला कंट्री के दादा में नंग ने लुंगते ने में लुंगते रा नंग ले जे उत्तर प्रदेश गो फिशरीज मिनिस्टर संजय निसार ने साले जाय आइजर ने मग जे हिंदी को जा नेशनल लैंग्वेज ले चाउगु में आइ जे हिंदी को दाम मग जे मगदाब को ने दाम जे तेन सिया डिजाइन आपा गदी को चंगजाय पॉलिटिशियन को चंगजाय ने दु पचु के बांग्या कायरा ले जे उत्तर प्रदेश गो फिशरीज मिनिस्टर संजय निसार ने सादले जाय न माइलु के रशिया में यूक्रेन में रही ते बम गो समझ रशिया वेस्टर्न में न साज न माइलु के का रही बे यूक्रेन के देगे रही बे 2 लाख रागम डिजाइन आ पे के जिस कुई कुम चांगना जंग kai kana mai ge ai za Ukraine में रशिया में का रही बे रे सौरा हंगे ते गु ले जे रशियन बनाई वेस्टर्न में साले आई गने न माइक पे के जी केट कुम चांगना जंग kai kana ताक mai चोगु जेम न्यूज मान साल लोई गाय दिले नंगनी ने पिगाई जाइन किंगाई बेब जी ने तोदले हाई मनाजा क्लोम दिले